16 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти кишоварзон, истифодаи мақсадноки заминҳои корам, ҷамъоварии беталафи ҳосил, таъмини талаботи бозорҳои пойтахти кишвар бо маводи ғизоии хушсифати ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. 16 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти кишоварзон, истифодаи мақсадноки заминҳои корам, ҷамъоварии беталафи ҳосил, таъмини талаботи бозорҳои пойтахти кишвар бо маводи ғизоии хушсифати ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. Нахуст сарвари давлат аз заминҳои шолӣ ки баъд аз ҷамъоварии ҳосили гандум дар кишти такрорӣ парвариш меёбад дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки имсол дар шаҳри Турсунзода дар майдони 5200 гектар шолӣ киш карданд ки аз ин 4000 гектараш кишти такрорӣ мебошад. тавре аён гардид нашунамои шолӣ хуб буда ҳосилнокии интизорӣ аз ҳар гектари он 65 сентнерӣ мебошад. дар маҷмӯъ кишоварзони шаҳр мақсад доранд ки имсол зиёда аз 40000 тонна ҳосили хушсифати шолӣ ҷамъоварӣ карда, дар баробари таъмини талаботи дохилӣ ҳамзамон содироти онро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ монанд. дар идомаи боздид пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти хоҷагӣ, деҳқонӣ, ангури сомон шинос гардиданд. иттилоъ дода шуд ки хоҷагии мазкур дорои 500 гектар тогзор буда, дар он вобаста ба шароити созгори иқлим навъҳои гуногуни ангур ки бештар барои содирот ва истеҳсоли мавиз нигаронда шудааст, парвариш ёфта ҳамасола аз он ҳосили фаровону хушсифат ҷамъоварӣ карда мешавад. имсол ҳосили ангур дар тогзори хоҷагӣ фаровон буда, аҳли заҳмати он мақсад доранд ки зиёда аз 20000 тонна ҳосили аълосифати ангур ҷамъоварӣ карда, дар баробари таъмини фаровонӣ дар бозори дохилӣ ҳамзамон 10000 тоннаи онро ба хориҷи кишвар содир намоянд. инам як беҳишти рӯи замин, инам меҳнати деҳқон кор ки кардӣ, манам хеле ҳосилам ба даст меорам. ризқи рӯзии мардуми Тоҷикистон, хонаи ободи ҳар як оилае ки заҳмат мекашад. чанд республикаро ангур қатъиян мева таъмин мекунад обрӯи давлати тоҷикҳо. аз куҷо? аз Тоҷикистон. ин боиси ифтихор. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки майдони умумии тогзор дар шаҳри Турсунзода 5300 гектар буда, тогпарварон аз он соли 2024 зиёда аз 32000 тонна ангур ба хориҷи кишвар содир намуданд. бо назардошти ҳосили фаровон имсол тогпарварон мақсад доранд ки ҳаҷми содироти ангурро ба хориҷи кишвар ба 40000 тонна расонанд. хоҷагӣ мо 2008 сол бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил ёфт. боғи мо аз 500 гектар иборат аст. дар боғи мо зиёда аз 10 намуд ангуро парвариш шуда истодааст. имсол ҳосила хеле хуб. ҳозир асосан боғи мода ангури ҳусайнӣ сиёҳ, ғалаба, шоҳона, ангури нави президенти ва дигар навъ парвариш шуда истодааст. солҳои охир мо як чиза ба ҳаракат карда боғи васеъ карда истодем. ангурои аз хориҷ оварда ба усули пайванд хати боғро васеъ карда истодем. асосан ангурои мо Россия, Қазоғистон, мана аз имсол Қирғизистон ва Покистон содирот шуда истодааст. зимни боздид аз майдони ҷувори Маккаи Дун ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла иттилоъ доданд ки имсол баъд аз ҷамъоварии ҳосили зироати гуногун аз кишти асосӣ дар шаҳри Турсунзода дар майдони зиёда аз 780 гектар ин зироат киш шудааст. нашунамои ҷувори Маккаи Дун хуб буда, кишоварзон аз он ҳосили фаровон умедворанд. дар фароварди боздид аз шаҳри Турсунзода сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хоҷагии деҳқонии Ҳоҷӣ Неъмат ки асосан ба тогпарварию ниҳолпарварӣ машғул аст
تشریف آوردند. ذکر گردید که خواجگی دارای 105 گکتار تاکزار بوده، در آن 6 نمود انگور پرورش می‌یابد. تاکپروران خواجگی باوری دارند که امسال زیاده از 5000 تانه انگور خوش صفت به دست می‌آورند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای دهقانان و اساساً دستگیری محترم پیشوای ملت بسیار در سمت خواجگی دهقانی، سمت هم انگور پروریده دستگیری راهبری دولت به حد زیاد است. تمام دولت ها کشاده فقط کار کردن در کار، محصولات خوش رو نقص تیار کردن در کار، خریدار خودش میبیاد. چون که محترم پیشوای ملت تمام جاده انگور تاجیکستان، انگور شهر ترسنزاده را بسیار معرفی کردگیان و همین حساب همه میشناسند، تمام دولت میشناسند که اینجا انگور بسیار انگور نقص هست. ما فقط ما خوش صفت و همون انگور نقص تیار کنیم، خریدار خودشان میبیاد. خواجگی برای نگهداری 1200 تانه انگور سردخانه نیز دارد که برای ذخیره انگور و دیگر میوه و سبزیجات و پیشنهاد به بازار در 4 فصل سال پیش بینی شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در این خواجگی همچنین شاهد آغاز موسم خشکسازی انگور برای استحصال مویز شدند. طور اطلاع داده شد تاکپروران شهر ترسنزاده طی سالهای اخیر این تجربه برای خودشان نو را خوب از خود نمودند. از جمله سال گذشته آنها 1500 تانه مویز به خارج کشور صادر کردند. همچنین اطلاع داده شد که از 4.5 کیلوگرم انگور 1 کیلوگرم مویز به دست می آید و فایده آن نسبت به فروش انگور تر و تازه قریب 1 برابر زیاد است. در مجموع از اطلاع رسمی برمی آید که کشاورزان شهر ترسنزاده در افزایش استحصال محصولات این ساحه تطبیق عملی برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری و سیتروس پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و تأمین امنیت غذایی کشور سهم نمایان دارند. آنها از جمله برای تأمین فراوانی و ثبات بازار استعمالی در 4 فصل سال در میدان 77 گکتار گرمخانه‌های سبزیجات پروری و برای نگهداری 28000 تانه میوه و سبزیجات تر و تازه سردخانه‌ها بنیاد نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با رهبریت و کشاورزان شهر برای باز هم زیاد نمودن نشاندادهای استحصالی، پیشنهاد و پهن نمودن تجربه‌های پیشقدم دهقانان ترسنزاده در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور، افزون نمودن قدرت صادراتی تاجیکستان، فراوان ذخیره نمودن آذوقه‌واری برای زمستان، پیش از همه برای احتیاجات پایتخت شهر دوشنبه با آنها دستور و هدایت‌ها دادند. تأکید گردید که با مقامات مسئول شهر دوشنبه برای تأمین فراوانی و ثبات در بازار استعمالی و ذخیره آذوقه‌واری برای همه فصل‌های سال همکاری با ثمر به راه مانده شود.